pojok pirampiran, hitung-hitung kekenangan. Pura-pura mata melirik Koko Agus, padahal hati tertarik mawi kiwa warung pojok pirampiran, hitung-hitung malam mingguan. Aduh deng deng, mie rebus tobat bukete, daging ayam gede-gede. Aduh aduh deng deng, tobat bukete, percis kaya pelayane. Ko Agus buat semua-semua babi. Baik, nyawer ngapa? Oke wong pada kelingan pelayan, oke wong pada kelangan Koko Ain, warung pojok pirampiran, hitung-hitung Ko Agus kekenalan. Pura-pura mata melirik mingguan, padahal hati tertarik Koko Abi, warung pojok pirampiran, hitung-hitung kekenangan. Aduh deng deng, makasih sayang. Mie rebus tobat bukete, percis kaya pelayane. Api yang bisa kamu nyawer ngapi? Aduh deng deng, paranin ya Pi ya. Mie rebus buat nambah-nambahin ongkos, tobat bukete, daging ayam papi gede-gede. Papi goceng Pi. Ake wong pada kelingan pelayan, ake wong pada kedanan masakan, warung pojok pirampiran. Nuhun Pi, hitung-hitung kekenangan. Pura-pura mata melirik mingguan api, padahal api tertarik pelayan, warung pojok pirampiran. Makasih Pi, hitung-hitung kekenalan api. Aduh aduh deng deng, api mie rebus atur nuhun Pi, tobat bukete, daging ayam api gede-gede. Aduh deng deng api, mie rebus tobat bukete, daging ayam api gede-gede. Biar api sehat panjang umur berkah selalu ya Pi. Hoba, ayo Pi. Koko. Hoba, atur nuhun. Terima kasih. Ake wong pada kelingan pelayan,
dia pirang hitung-hitung kekenalan. Aduh deng deng mie rebus tobat bukete daging ayam gede-gede. Aduh 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 deng deng mie rebusnya tobat bukete percis kayak